Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Karibhoy Youth Federation kalapan skemno ikinong kitkam jongka Sonidan Circle hakaba la pentian smai hi do ba people thank you President Barangba kaseng ya kate kijing pen skem la pelong haka sau tarik unailor ha Sonidan hakaba la sakhilang da kinong kitkam ba gid khot kaseng kibalawan na Kalanga district shwa ban pen skem la yo ban pen shai company no ba people thank you Ubalaya thu bayakane ka RBYF lathau bat suit shore nadu usnam khatkhandai spa nyopo khandai bat shwa kata ladon ka ribhoi dorbar bat lengba kate ka dorbar la ibet bandon sakane ka kanhun ki samla kaban kitlang ya ka lengkor ya ka khia ka shon ha ka them ribhoi hi boroka wei bat ka bala long do long snam nadu kate ka por tat hadu menta dakaba la benrap ru dakibabun kinong kitkam ka RBYF kiba menswa menta kila kelalong kinong thau an kinong yelam niam kinong yelam snong bat kaba ka senghi kala penmi ya kibabun kinong syakri syaki ba ha ka district hi borok away kinong kitkam bala penskam ha ka negasngi kilong u president ba Wilter Suphai vice president ba Pernai Maslai general secretary ba Barnabas Umba Assistant Secretary ba Dampmain Dorphang, Finance Secretary ba Shanbor Lempoit, Organizing Secretary ba Penshai Borlang Makri, Education Secretary ba Lurshai Lingdo, Publicity Secretary ba Banjablang Dorphang, bat kiwe de kinongkit kam bat shipongot kitkon. Karbiya tadi kawin ng kun samla ng Kariboi District, kaba Kariboi Dorba, kadi keseng kun kaba Dawai Kariboi District. Lalu usnam kekendai sepak dumusan. How usnam kekendai sepak nyong kundai. Kalau sundai bakal menbu no yang tenbun. Jom ikun samla di Kariboi banyak dawala ya kesur balwara no yang ke distrik Kariboi. Hai jadi usnam lai keteng suara Kariboi Youth Kariboi Dorbar Youth Wing. Kimsem lai keteng Kariboi Federation. Kian piman Kariboi Dorbar Youth Wing. Hai tu Islam kekendai sepak nyuk kendai. Hari hau September jom nyuk ju Islam. Apa kini kinong yang di bahkan jungi. Kumbalong nene u pastor SW Sim, u vice president nanti pastor Gershon Lindo i bangkwai for blake ta. Bar kini kiwi nanti u sekretari upa teman besan pres syarab. Kini kila kenun kila lek ban Tentu yang Chief Minister Berpulang Jom Islam yang buat dibiling doa bangkai doa lain boleh Chief Minister Berpulang jungi hati Islam. Bahagia jadi tentu
na kaliang jong ni Chief Minister Om yang ini kun samla Iwan Delegate hakata kasni balai piawan ang kasur jong takari boy do ban yukwi balai di bulo laka jong ka kedun yutupi kiseng jong kisamla jong kiri boy ai kita kiri boy union dan ai kita kiri boy federation hamta hab kimi na kata kaba jong Chief Minister kisung tenat kisung ban ai kita kiri boy federation banadu September jong ka South Tering Ratip yang ini keseng hadu kini isni kung kata kari boy youth federation. Kublai sibun yabi bag pin ng warna yang kajing yai ne jong keseng kata bajing persno jong ni yang kangsya ka abi waya. Bat kata kamdi pamidon hari boy hari wat hapo solidan ngiladon hamni nadu usam kenai spak kenai kendai. Ngila snen yang kari boy federation haus nam kenai spak kenai kendai. Ngiladon kita kan nadu upa dorplang nam termal kapten ubade sekretari haji isnam bad upa wandang ubade member jungi ke RUM itu isnam bad kali ke seng ke baklan ba hapo srok mauti kawe kini ke mau hati circle bad kebaar jadi ke Solidan circle hadu baka kali jong kaseng kajit jong kaseng ngila aino sya ke Solidan nama kibu